ta evia nekuthia nayo na kuukio no kuometho atambuani nieli ni mbenzi. Karibu sana musesi ya Mutongo TV kilinguni cha mbenzi. Nyembite stage vezi ile lumeita ngwangwa ya gibandi bempita pita ni mutuse na ni wa maunda kilungu ke cha mbenzi githa kyogete kondo waku nikendo wekwati ebuso ya kwekwati ya mbenzi kana sitela mutani yenguma mwitana ni baby kana abebo waku na inde regeto ligambeni wa date ya mdhanyani wo mombe oi tone veguswata kwa masitwa ni ndo wa Justus wa mbibi wa mulo isitwa ilenge ya stage ngetwa ya musiki nge numide Kitui County bandu beta wa Chatune ni harakati ni sio manza mundu twikalania mwe kana kipenzi kwa masitane ta Faith wa Wambua na nukite mbenzi komanda mundu nino kania nake nina miaka 24 ni nzoma Machakos University ya maramba umosio ni museo Jona wambe ndasya muno mtu au endo au masitwa makwa ni Justus wa mbithi masitwa ma stage membeta ya musiki nye official numida kuya suya yithi ya ikita ngo kweko yu kwa kube ita wa Kitui County Kitui kana wendo mana kwikia ngwane kwa siada kuwe suya ikia ngwata kwithi hakwe kutuli umeta masako bandu beta wa mumboni masitwa ni ta wa Faith na kwa wisi yetu ni ta wa Faith mbula kasi maili na kasio mbula ko we mwidu wake beti nundu naiwa Faith mbula ndine ngwezi yetu ya njando mbua no pole nende wene kukomana nako ila wose wambita wibanga twikata twose twikata njono wambendesya ndiyo harakati ni ya siako sisi ogendo kesio kwa kubiwa siata wese nombiwe namba wile nemwe niwa ne yumiswe yeke wakwa mundu muka na wa kwa rondo yasionde ita niwa imwetepo neitio ni the anende no manza posa watika wimande mwe bala yendie ningi ndembedu chosi asiage ndo kala kitona kwendesya meva ona tutapilo tutapila wenda tuiliata kutabia singi pia tutapikite bo noise dona kwithia ngenena na kibeti chena ibeti sene nundo sieta sienda matukwa wa ona atoma kwithia tumetwa mboka ne mume na kitumuzwa ni kameni wale don Melikan ayolo kanena mose ayolo kanela tete mboka whichever ona yani chao toma kwithia tumetwa twindo na kwa nosa na tweka ndi mutwae ote mutwae yotoma kwithia ona katuluko vandu sio sieleza bo lakini kwa yundevo lakini ubua u tawende yona tumasomo ni nzoma some havende nisome ya Machakos pe primary na Machakos college na uze na cha primary science onene muthena wiva ende kwa sautika ndo nena na internet tipo nena nai na ningi kanolikao na ningi no isu imanza gendo ndo wenda kuona ni makala mago maonza ndona ni matavila dikese kuonenya kapola ingi weso onenga mwana wiya
Yeah. We, nisome ende Machakos University. Na niponzomea we wasa watuika wikata. Ka fresha kana. Aye ndika fresha. Eka. Ende kwa kube wendata. Je ndo mana standing Ai, we. Nduke osebe ndoko lelia munonga senga kwa nitoki interview kana utoki o manana kana to kana na gwe kukwende. Kumanana. Ite ya ngukulie wondavye. Ongolie ngotabye. Oh, sawa ende ni mwaka. Siede asiende tutuwi. Ni soma mwaka wa katatu. Mwaka tatu. We. Kola kana iwe amenda amegete tulatwindo twithe atubikite ku. Nenge uwenkelewa mundu nduko asiate uni wewe thaile mundu eke akila wewe ngo yenda wa muka wewe wenda ekiona kukoso kekea. Nsawa. Pasa atiko thukuma. Kuthukuma? Nyako thukuma mawe maingi. Tawiwa. Na no unywa ka juice o twende. Ni sawa ndukesa. Kana ndo nyusanga ka juice. Ni sawa. Kwa ndabyo thukuma. Nye. Mawe no maingi. Ni utavyo monza kana neza kwa uma. Weta onde? No ne thukuma ka mangira. Nze ka mangira neko. Kuko ni yangale. Ingita abiria. Oh. We kusibo kwa kube. Kusibo. Nyo ila abiria. Yani mbesa. Mbesa no mbingi. Oh. Kuma tukasoma thukuma usime thasio. Pinge mo. Mawe ne maingi. Usun no patio yomwe yawe ya no tavyo. Dona wewe school. Na mundu kuteke school ndio maanisha ndio unduweka. Wese tumundu twa school muno twithire toyoza asemene. Ngizine kwatania na getei kana yuko kubi watata yuko kubi waseti hata wese ndina kwacha kwa kubi waseti nasi yeye mundu kwithe school yo maanisha baikendo weka nawe yasi ya mosa asemene sa wende no sa asemene kwa kubi aye ndinasio nenge ndo asio nikito kulia wasi yeye ando ame school matwikite mosa asemene tiwo nenge ndo asya mosa kuko kubiona kwenosa awi musewa mundu nambo kosa. Aye ndiyo mzee. Wona ni bwa kwithia ne mzee. Koneke teto la twindo twite. Kwani kutumia na no maana tio mato anana maye meke anaisu. Aye. Azudia lando ngwe ya mako ana. Nanyi ko wenda hata. Ndi manzite kendo. Eke ndo choso wakitwa iwa. Nikitwa kwa. Nikala inacho. Nisize kana. Asima kumeka hata kwa kube. Asima kwa. Asi ila wasi asi. Wese pe asi inge. Disi we maanisha meva. Kwani kosi aitwa emeana. Disi aitwa nele. Na yudi asuti mongo endo manolua mwasi wange inge maku we. Asuti maku. Meka lamu si ninye ne metha sia. Meka lamu si mama. Ti mana. Yene mabingu ya katuka po. Na mbona we asite bayondo meka. Ninge metha mege do kudumu abo. Mendelete okuteya. Mendelete okuteya. Tulila ndoskali. Tulila tuskali. Chwa nende uwe makwato mwaka mwana. Makwate mutethesi. Mutethesi. Asi uenda asia kaizila basa ningo kwewe. Tie lamba unguta wazia. Lakini yuwa sawa tiko thukuma wiyoswa makanga tiwa? Kamangira. Lakini otu zongangira nungu kaka. Kakali. Netwigandalawa. We. Numbi maundu mengi ko su nungi wiba. Unge. Ono engineer munana. Engineer wachao. Agwegea miaki. Ya stima numba nongobe numba kethia yake ne kwakana. Kethia yake ne cheni kethia. Na ona ndia kanye numba. Nisha maku mario na cheni. Ona cheni. Ona kendo kema. Kana maina chema ngibindu kethia. We.
cheni chenda na siana cheni mwisho ngina mwiso ona kwa tuka ni ile ona cheni ndaona cheni ai kana kwa guko kwithe yake bindu nengi mbona nakuya nyendo ko maana inzoma na wase ninge wayase neni asuti moneda ametha ana kainde kanguraye imethe ana kaindo we ona kwa ni ile ona sio na kwindia mbokosa yungo masie umezie utwike wakwa tia yombaze nengi ndu kosa utwike wakwa ngomesie ngoikia tola twindo nona ando kikyo ajenge oyari ndu amba etela wena siana siambo mino soma we ukwani kwa bako ndo likathina ona uile ajwe ewe bandu bethina thina no we uma no abwo nye ndiye na thina ingi ni manza kindo na ngeta thina kumanza ukona ngata ko aiwa chakweni gitwiba kitu ni kitwie kula nsua ithia igida ngwa bandu beta wacha tuni chetuni ti chetuni chatuni cheche kabina nje kabina cha mese bina cha mese na kwa dio kuona ni bua kwithia nona bina na cheni na sia cha mese kao kawanda wewe hata kawiwa koko bewe mutangie kana niye ni mutangie ni weka kutangio ndiye mutangie hivyo ndiye dia mutume wa kanisa kwanza mafata matambetwa kupikia pasta niyo ambao nengelelwa ninye nengelelwa ende na maingi mafata ninge ndinengelelwa nenganire kula maileta ondulo kuiwe ngunengeta makwa umendikila kanomale lakini osa wati kando aitha mundu piu ndo aitha mundu kana olona inage onekania nake ata wizi uyo witu tithukuma ndwisa kwazia wi mundu unless with no man be kunde mundu kwagwe ndiye mundu ninde ngwenda uma unless umbe yani ndo aitha mundu na wina thina mao ni ndiye na thina wese namwikia wagile nuke wanangi kwana bebe nani chao ndio sombia weka lumya kayo ndote mundu na ndo kabala ni expect ni yuni nyangu kwetikila ni yuni nyangu kosa ngomesie aye ninge ndesa kwithia na kwithia kwendewa kwithia na baicha kwendeswe bu ni bana mundu na weka na nake ondu kana be bandu bethina ni chao kitevo ni eleswe kweka ni view ana kau ome ithi tumbiwe kweka lad twingam tulida kila kindu kuwa sawa twikani wale mundu lona inake ndina mwalea ndo miaka twina kukwaza byo aya mosi emwe kanata keo kele tukane manesia maisha wewe ati nyongo kabundesi kenze muno wewe amwe kabundesi muyingi ina dhani to intervendo mo kabundesi maisha mayulo muno na kwa bindezo ndieke makuma maibo ma ti maibo vegela gelazi nei makuma tweka maibo pio masia mayenda ithabo kali ndiko kuya maisha na miaka yebeso miaka yeso twai vinda eva ibinda lagwe corona 2019 2020 nito 2019 po we nayu onayu mayai zaitha po mechi unengi yui nenda nenge uyo pala na yuni ndo kwa sia ukwenda wangale no ambao waengale na wami yani wami neza we sawa ili kotumanda yithi hayi ninge ndia kwemba sasivo sivo binge mwana sia ndo ambao nengilia na mwa ngiliana nye nditumia M-Pesa kongu akash angete ondumia ngutumia
ninge kongutumia teta mbeto amanana teta mapenzi kwani niko manana kweba kunge kweba kubetukite kutwa manana ne manza kibetikana ne manza mundu otumia mbesa kwani beti situmia mbesa hii situmia mbesa papikirwa bana nako tena zote kuko kubendu utoma chongo utumia twambo mina kila ni sawa sawa wende Kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli nimbenzi nina kukulionesa mundu si wasiewe kana na kiatu none ni sitiwe wa kukosea ndio sasa wina mundu mwana mundu si ayoti ya mana kogubi aithio kogubi na ndutwika ndo akwatongi kube kila kitebo na chongo endo wete kwera no manokwe kwera no mana aisegele tukala nena ko nikaku yanigwa akamatende totwa mendete kwikala masungita na kwa ndienda mundu wasunga ego kwiko kwandu akamatende totwa izi twaina bino wese ame mosere makatwika ame mosere makatwika makelita sia ndisia kai mumekiata na mosa isume data umeanzao aje langa mungu lando ala umeangi imukati sekweta marafiki asiwe muibetisienu ita yo na muimanda inde ibetisio makava ni mwasu aye ndina bika ko nona mbo bikabu nende chao kena tena we nyako myake yesu 2020 yathi 2021 myake tatu tena mundu yonde ina ko aye beke lakitebo ai mundu monde meza mundu monde mesawa kabisa na bai mundu umekibeti chako aye baiwe na bai mundu umewe musea we kibeti chake aye ai hata ye ndio kibeti na wan maana kwani mama mkwadi sio tete ndio kuyamba uziethe aile ndiye iwa mbau kwa yumye kwa mama yosa na ile mayetie makosa na makatwika siana mbau yake yethe yaiye kana mundu yu waisie na kuye waisie mukosa na mukatwika inyonde mwaisie na mwe motetha aye utumiane leila sibo aye ede ne moza anye ndia mbaoza sawa sawa isu ne yuonzieze mono ko withia we marafiki magu kana ko withia we umo ayo ndo ne wa omana ndo no man olote pa yote wa omana kuna uweze ko kube waseti ara ngego we yanga ngawa isu nenge ndio kola sia ne hundu we mundu setha na kumaisha maki wende we na mundu umwe myake yesu na we ndani wambi isio kwa na wembia we wa na mundu umwe no mundu na ndami na mwake wa intie aithia wendo nguzio nundu wa mbia die yakwa kana yenge nithe ya mwena jo sawa sawa tijoko cha fertilizer ula wemwe kana mbolea okay sawa sawa ona ngana nona ara palapa kuisia chao ninge ndia ko ene manza mundu musio twikalanye tukako ka family kumanda no mana na la mendo manda ningi Anola mebe mayendo manda yu ai mosie mainge basokwe mainge ba na tuya komana to sarate ke to komana iko yuenda twekata kienda onda bien kwenda nya tekatweka kindu kemwe kwenda nya yuona tombisi yuwe uombisi vyu koina mba komanya mo ndio sa komana lakini no sembe ye wasya wenda tekata wewe sewe na kibobo kibobo wewe wasa watweka wina kibobo na kweta bisi ya kuingi wenda ngumane ata yuo mbisi hata yuko ngamwe mundu kakoliwo mbisi hata wosoka sio mbisi hata inge niwa twende na kumanana kana ko gwiwa nongamyo kumanana nge ndiwe wasemba wasenenge uniona hata na thima nzebe ni miwila hata ba ni miwila ba inge mundu tio wenda no wena meta besio mingi to mbisi ya weta besi ndina hata besi muno sawa sawa ende kumbisi o masito ana masito emolile
Aye, yi Faith Mwambua ndiye Saulo. Kileko chakwa tike kwamu. Na kwe maundu makwa methe ya makene. Na mbona no nangulia ni na date ya yimu kana imundu. Chopa twendete. Ona ndio ngona ndikona kakonda kago. Kaishaini. Aliko lodhi we. Tu miaka twayanada. Kwa diko lodhi. Ina miaka yana. Aina yako no wingi miaka. Ni dhanika 100 year old baby girl. Na lilo kwa 100 years. Lakini nina 24. 24. Na 24. Timbinge. Na ti nini? Yo bogate. Yo bandugu. Chao. Usiaiti na kona tanena yana. Yo kunenga tu 72. Nenda ninya wenda ngunenge wendo ndabiela yako. Wanenga 72. No sana unenga 72. Pesi ando matuga mayo mibicha ko uwa nengo yesu 72 oso sembete. Inoza ni sembete kwa wizo ngozi ndekwa. Yesu 72 mayo miona lakini ina miaka yana. Miaka yako? Nina miaka 28. No, 28. Yesu temethoko. Uwa ngotieta na twanada. Tena mbothoka. Wanti one tatu tasiena. Tuyasiana. Kaya kwa asia tatu. Katwika asia tatu. Ni withiana mundu no ndidea chini ya maji. Na hivyo ambea we school. Ndo ni dhamo. Lakini yaingi. Lakini azibu kwa date. Ndino mwe. Nengi nangoja ni dhana ndo ni date yakana. Yua ndo ni dhamo nengi payo alama musie, pia marafiki. Ndi yupo kwa date nambo tuweka nina mundu. Lakini lili kanombe yo school. Nengi ndi school. Na kwa naona asomie. Na nengi cho asomie. Nini si tutapila twa tulume. Kwa kubewa ndasi hata. Numbe ndo ina mundu. Na kuya ndina kuya ndina. Na tuthenge. Ndina kuya ndina mundu. Na kuya ndo nina mo lakini ndina mundu go date no ngwatia. Pai mundu go date. Ando no izo ameke aonze. Ando ndia mo sana ameke ando mundu mebo. Ana kundio nando. Ndio nando. Lakini ndina mundu date. Lakini bano wale itakwithia wenene mundu akita muvuto. Ona kaunu mukwandete kwithia muvuto. Nese ni tuno twike yawe. Kwa kubenye ndio date mundu lakini ni nando. Ndio date mundu indi tubikichebu ndina mundu go date tubichebu. Nani wiwa yetu we nando. Ando makwikata. Ando mamusi. Ni mwasu. Marafiki. Nizo washalangi. Ayetia siwangi mesote ka meboy. Ngo tabia. Nizo we na muzivi. Usiwe weva. Ninge juzu wandu. Aye. Muzivi wa kwiyoba. Akanjuizi kugenda mwe. Ndina oda ya diabetes. Oh. Sawa. Ndina oda ya diabetes. Nanzisa muno ndo ndabesie. Konde kuona we mwanake muno. Ndo yo yetabesie muno. Ndio na ina ko manana kala netu ane mandita. Atiko lo diwe. Ni liko langu dina ngoya into akomana. Ito sara akomana. Sawa. Ate sawa. Mundo pa utasia sawa. I recommend it again. Ufinani recommend chao? Wezi akili yako jia yagu. Kwa huwa nata. Wenda uona hata. Mundo ya kutii yako. Ye katwika ninye ngozongia kana ngotabya. Maundo nze kwa nithia nige iye yana kwa yana. Nda wiki iye yana. Na wezi
Ana wenzi yangiyo muno. We ndo sawe kala munambo yo. Munambo. Ana wibara na munambo. Lakini we sawa. Nala we na munambo ndo jiite kanegene. Pegano sana siwe. Ndio muthoku lakini ho neni bina byote museo we mwingi. Kwa sawa ateke wengi babyo. Kwani wenda hatula rumundu tukalekelwa au gethi atubinde ityo binje kana. We. Lakini ndikuona mboya cia guti sina azonge wako gube. Wako manwe na alamo. Watu ikawika musika na ngala plotini. Ninagire kasumba kawa. Ngeta kako. No muzie. Kuya kwita wachatuni. Anona nyumba yawa ya kurendi. Ni rendi itawayo. Oh, we kala soko. Tikwi kala soko. Naziti yakwa nagite ngare. Mbona wasi? Oh, no tawa. Ngozo rumu obo. Oh no go sa room obo. Lakini tio we kala soko. Nengi nyendiacha we kala soko. Nengi tio soko. Kwa we zombe ne kala soko. Nondo numa kwa nyumba. Oh, lakini kujio soko ku. Ando alam me kala soko na alam. Mudiwa mui me vangili nana. Makanenga mwene nyumba. Nondo me nyumba. Kuwe kala kwako. Ni kala kwako. Ando ko mawe ya wa makanika. Oh, Ntina kwe wa makanika. Nikesa badi chakibudia. Yeah. Kwe weke budia. Kwa ndogi kia lakini koke likakolane. Ke likeja. Watu iko sawa sia stima. We na wasi wenda mundu soma ha moka kwetia fees no munenga. Fees? Ndaletwa no mone. Ayuma kwa lakini ti ayuma kwene. Kwene da kwa kube. Kwene ni da kwa. Ya kala kwa ke. Ninge kwa wezo mbe ngone nga fees yoke kala kwa. Ni thiani tumite akili yebezo. Lawe nayo. Na ndikwithia akili yakwa nenda ometomea nesa. Numa cia mbesa ndiona balasi uthi nina mundu. Wale tawithia yuma kwako. Sawa. Na kwewe. Haino wambewa. Na kwewe. Wambewa hata hii. Na tukisema mabata makuonde. Na mabata no moza inu mende kila hii. Mete mwe. Teo siero Afrika yeto kukia avyo. Namo kukia? Ndia kuya ni jatuni. Kona kuya ni. Na siya ketui. Waleta kwa ati ya ni ketui kiwa. Na kuya ketui ni kula. Kwezi azua igeda ngwa. Kuwa se yu. Paika na wina kwa bandu. Na bayimu ndo mwa eitha imwe. Aye. Ndiyo nakana kebana. No mwinao. No mwinao. Na bayimu ndo mwa eitha winake. Ningi mundula nethiwe nake ndia kuya. Enda maisha mayulo muno. Na kwe vindezu ne maisha mandi. Na hiki ni yuwe na molo. Iyo ine na mayulo. Kirendo nakwasya mundu se kama mbeba la umite na munenele wake kwa muisia sawa lakini undu wo kunena ndoneka ile ta mundu serious na nde kuyelesya nesa ini chao kilache usendo swali kabandu emwe utesekira che umisi olongi echo chao kwitha ndana mbelesya nesa mwe bunji ona ndilika Niona mwiduzu ya muzio. Nona nena nake twabika bandu lakini iwa ndolea nungu musembani. Ngumu manza. We usezia Mutongo TV. Azuko ore mabio na inde wethi yakana metikilana kulea kwitikilana. Nwesi kizungu twasia you can agree to disagree.
na ndi asu mone mabango ndi tukamanenge buso jingi ya kuka nthini wa Mbenzi na gwende usiaisia wa Mutongo TV uketho yenda ibuso ya kuka nthini wa Mbenzi tukia chaku chakwika na kutumesie twaku pisa waku na tutabiwe ngaleko yiba namba nile kuka kioni chako kwa hiyo asia bye bye na tukwendete muno we ni wiyaminite kimistali nuliche mundu pin na gaima oyeke apiok tutumie bisa waku WhatsApp nambane noti muonza ile muonza inya ile itato kenda inya thanthatu tunenge mwanya wa kwikwatia Mbenzi kutata evia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani ni Eli ni Mbenzi.